kajingwan jonga kade kumu Shaman jonga Meghalaya Rural Tourism Forum. Cupun tiap yapi ba hadian kajing demand jonga nika All Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association labu sa sorka na kaliang jonga MRTF kala lum ya kawi kajing yalang hakabaya don lang ki nong trade tourism ba per don lang ki klik nong sencha badi na kan penusla kan sora nang tan na kan dauki snong pedeng hakaba nilai syong man perhat kumloban le kan ka kam nomor ba akta ya ka kam jung kai perthai ti hakatu ka meeting nilai yarai ba mong bangia persya ndoi ngimi hap mut bat kadiman lane ka jing dawa jong di katukan ni teligi seng ban pensange jadi kali kamai turis bandrung saki turis spot paper jongka jelajungi ta ketika rai ban kong karai ke baar kong ba baru khot ki klik nong sensiar ki bawan ban ya simenta ha meeting kilarai ba insyalut ya baru khot ki kali ki bawan na sabar bandrung hapo ki turis spot jongki kajing ong jongki kalong ba kimla balik siliang yunu ndrai hapan wanra kajing ya biang haparo nda ka ba kisno ba numla ban khang yunu bandrung haki turis spot jongki kapoin ke balai kalong ba hakwede ba kadiman jongki ban pentrekam ya kata sikim model hapo state jongi na kaliang jong jalang to sini kala snow ba le se ha ka jelam kaliang jongi kan ba sitom ban pentrekam ikani ndrei ni ailat ya kasokar jelaban tahu kilat tila ni ban wat jingtip balada kataka jing pentrikam jong sikim model kala ni aman pun ulong hak state jongi kapoin ke basau kalong ba la karpat ya kasokar jela kabala wanra ya kataka komiti ban ya karen kerpang kabide bangan ke jing di transporter bah hakato komiti in haplang ru ya ki katukan ni ngot kinong tre kam jungok kai perthai nang bakin la banya samlang ya jimbut jing perkhat ki wede baka diman jongka ketika kenhun AMKTTA kapoin ke bandria kolong ba nakaliang kejingalang atau kesini kala airport ya kan ka komiti bathamai ban aino ya ka recommendation jongka hapo andru bunai nakasngi ba la constitute ya ka kanika diman jongi ban ai ka report lani ka recommendation ako andru bunai kalong kajing sngo bateng teng gini komiti basna da sorkar kim jula ban ai ya ka report jong kine ka recommendation ako ko babiang na takdaw la sngo ba don kam ban bu for bat ka por bing labu kadi andru bunai kinti kawai ka point ka ba ndon hakani ka rai jong meeting hato sin re ka jinglap jongi gi batre kan ka kam jong kai perthai kalong kajing sya la bandong kajing sya haras jong kidi kinong nya kali badi na kajela jungi hawa kilet saubri no po Guwahati airport kumba kalong unta ki bapli kini kinong nya kali na kajela jungi kim yo wat tang kajaka banjang to te po airport ti katu kala ta sibon ya ka yaki but kabak hamjanjar kalong bala ki rung hapo ladaki April ladaki yo ni kimyo passenger resin bagi larung hapo ketika Guwahati airport ki hapsiu ya kataka kuna dan ni kajingsiu ndi ka kuna kaba ki ong siganta arspa la spa tengka ti baplikan rat lada kambiang kakamai kemat bancu rung tu bancu siu kai ru kamdi ka basuk na katakadaw mta ki yang serut sakiar ti kajing snow jongi kalong ba ya kani ka kam mla ban ya keren ha ka level jongi ndai la bu kajing kerpat ya tourism minister ba sorkar jela kadi banyak keren baka airport authority of India ban penyo ya kajaka bakerpang ya kinongnya kali na kajela jungi hamti po Guwahati airport malada la ban le unta le se la ban tem ya kini ki jingyaki ki bami kini ki si ki bangasno le se nakaliang jungi ki nongnya kali na kajela jungi ru idon la ka hok nomor ba haba kilet sati ki syak pendik ti se kajing long brio ka don hi ta kajing snow ban le se ka baplong ya ki ban halapat ba ya kan kajing
jongki ti kadai ka kamram jong sarkar ban hai khmat sa ka jing jongki ni kinong nya kali kiba nakajela jongi baki ya kendu ha kapor baki let support ati airport nasong kani la ka sarkar jela sim khia kani long jing rap ka bakraw ki but kajing ya bhalang jong baro nakaliang jongi ki batrai ya kani kam jong kai perthei ni syam ru ba kinong nya kali ki di sibenta jongi but masgo ba kadai kamram jongi kinong jong kai ki nong tre kani kam jong kai perthei ban ya pet lam ban ya pai lam si ki jong jongki